Koenei te hokinga mai o ngā taonga tuna ki tōna wai o Karapiro. Kia mātou o Ngāti Koroki Kaukura ka hoki ki te waiata o Waikato Te Arawa. Titiro whakakatau toka nohi ko maunga tautari ko Ngāti Koroki Kaukura ko ara puni rā te rohe o te tuna e. Nō reira, e tika ana mā mātou tēnei kaupapa e kawe ki te manaaki, ki te tiaki i tō tātou taonga te tuna, ki te whakaatu ki o mātou tamariki mokopuna he aha enei momo mahi kia waia rātou ki enei tūmomo āhuatanga. Ko tāne te aho no Ngāti Koroki Kahukura, e mahi ana ki te taha o ngā kaitiaki kia manaaki ngā tūmomo taonga o ngā wai Māori. Hei tāna, ko ngā pēpituna nei, he whakautu kia whakakorengia ngā tuangi kaura. They're filter feeders and they absorb toxins, and when they absorb these toxins, it clears the water, which is a good thing, but it also allows sunlight to hit the weeds and then allows the weeds to grow higher, and so that means that there's more mahi that needs to be done to clear out those weeds so that we can have these competitions like this. So the end game would be a case where our tuna are actually flourishing. Ko Erina Watene, te kai whakahaere mō te kaupapa nā te Waikato Iwi Collective. Neke atu i te whetu te kaumano ngā tuna nohi nohi, hei āwhina i te whakaraura o te momo tuna. Ā, e ki ana, he hokinga tēnei ki ngā tikanga tuku iho o ngā tūpuna. I guess one thing that they could look at is how our mātauranga can be used in terms of sanitising the boats, the waka and the paddles and all that sort of stuff as well, so not just relying on Western measures. Koenei te tihi o ngā wāhi horoi hoi, ā, ko te ārai i te horapatanga o ngā tuangi kaura, me e tihi atu ki rearea, ka piri ki ngā waka, te mahi nui o ēnei wāhi whakaharahara. Te whakataitai, te kite i te tini me te mano kua tai mai, kia kite i e rā tūmomo āhuatanga ngā mahi, ka mahia e te haukaanga nei te mana whenua o Ngāti Koroki Kaukura. I ara, ka haere mātou ki te dam ki Karapiro, ki te tiki i ngā pēpi tuna, ka rangahau i ngā āhuatanga o te tuna, katahi ka tuku ki ngā wahanga o tō tātou awa o Waikato. Nō reira he paenga mō ngā tangata, mō ngā kaihoi o tēnei kaupapa, o tira ngā uri o Ngāti Koroki Kaukura. The other ways of measuring success is the connection of whānau back to the tuna and back to the wai. So there's the well-being of our people, the well-being of our awa and the well-being of our tuna. It's all interconnected. And so by doing our release today here at Waka Ama, it's a chance to reconnect all of the whānau who paddle on top of the awa to have a little bit of a think about what's under the water. Hei tā Watene, he tīmatanga noiho tēnei ki te whakakorengia i ngā tuangi kaura. Ka mutu, ko te mea nui, ko te whakawhanaungatanga o te taonga ki te tangata. Mai o hapānapa, mā Aukaha. Ko te reo, te take.